Ndabasuhuje kandi mbaha n'ikaze kuri iyi channel yacu, ubundi bayita Bumbogoriyo Estate. Izwiho iki rero? Izwiho amashuri agiye ari ahantu hatandukanye. Aha rero tuje mu kagari ka Masoro, aha ni mu murenge wa Ndera, aho bakunze kwita Imatwari. Aha tugiye kuhakuzanira ikibanza gihagaze miliyoni 25, kiri muri R3, kiri ahantu heza, quartier nziza, aho ushobora kuba witegeye Kanombe, Kimironko, hafi na Zindiro. Ni ahantu heza, uhageze nawe wahita wibonera ibyiza byaho. Ariko kandi reka tukubwire ko tugenda tugira n'udushuwadero hano mu murenge wa Bumbogo twa make cyane, ku buryo uba ushobora kuzana nka miliyoni 1.5, tukaba twaguha ikibanza gifite 320, kiri mu miturire gusa wenda kitagisesinga umuhanda, ariko kiri mu miturire, cyujuje ubuso kuri 1.5 yawe. Duhamagare tugufashe, tukwibutsa ko iyi ari Bumbogoriyo Estate. Murakoze, turabashimiye.